بین ما سرحد وجود ندارد بلکه دروازه دوستی است. تحت همین موضوع در زیباترین کهندیار وطن سوخی عزیز با اشتراک گروه از عالمان و زیاییان از منطقه های تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان همایش برگزار گردید. این چاره‌بینی با سعی و تلاش حکومت های ولایت و ناحیه و اکادمی فن های توران تشکیل کرده شد. پرزیدنت شوکت میرزیویف وقتی به سر قدرت آمد پیش از همه تمام تلاش خود را برای براه ماندن تمایل نیک‌همسایگی و تحکیم رابطه های دوستانه با کشورهای همسایه خرج کرد. و در یک برآمد خود اظهار داشته بود که بین ما سرحد وجود ندارد بلکه تنها دروازه دوستی است. هدف از تشکیل انجمن تحت این موضوع باز هم مستحکم نمودن رشته های دوستی و همکاری زیج بین خلق‌های تاجیک و ازبک و قرقیز می باشد. به گفته متخصصان تشکیل چنین چاره‌بینی‌ها و فوروم علمی در این سمت نقش بسا مهم در تحکیم صلح و امنیت، رشد همکاری اقتصادی و فرهنگی کشورها می‌باشد. چاره‌بینی مذکور با سخنان افتتاحی جانشین حاکم ولایت فرغانه خورشیدجان احمدوف آغاز یافت و در نطق خود گفت که در سالهای اخیر رشته‌های دوستی و همکاری بین خلق‌های کشورهای آسیای مرکزی به خصوص با سعی و تلاش‌های پرزیدنت شوکت میرزیویف قوی و مستحکم شدند. این همکاری‌ها در ساحه‌های گوناگون از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خیلی به طور نظررس تحکیم یافته است. خورشید احمدوف تاکید کرد که همه این تحکیم یافتن رابطه‌ها به ایجاد شرایط بهتر برای همکاری دوجانبه بین دولت‌های منطقه مساعدت می‌کند. حاکم ناحیه سوخ سید بهرام سید موسیف مهمانان را با خوشنودی خیر مقدم گفت و اظهار نمود که واقعا قدرت در دوستی است و تاکید کرد که بین خلق‌های ازبک و تاجیک و قرقیز اصلا به سرحد و گذرگاه‌ها نیاز نیست. آنها از زمانهای قدیم در محیط دوستانه زندگی کرده زبان و دل همدیگر را می‌فهمند. به گفته او این رابطه‌های عمیق دوستی و همکاری بین خلق‌ها تحکیم صلح و ثبات و رشد در منطقه آسیای مرکزی را تضمین می‌کند و آنها برای یکدیگر همیشه در دوستی و همکاری را باز می‌گذارند. هدف تشکیل این چاره‌بینی تحکیم دوستی بین خلق‌ها، آموزش تاریخی قناوتمند سوخ و معرفت ارزش‌های فرهنگی این منطقه میباشد. سوخ که در آسیای مرکزی جایگیر است از قدیمترین منزل‌های زیست آدمان ابتدایی به شمار می‌رود. این منطقه دارای تاریخی بای و فرهنگ خاص میباشد که برای رشد همکاری منطقوی و نگه داشتن رابطه‌های دوستانه بین خلق‌ها اهمیت زیاد دارد. Bu bo'yicha Xabar Izbor Turon Fanlar Akademiyasini rahbariyati tomonidan hamda bizga taklif keldiki, mana shu uch mamlakatni o'rtasidagi ya'ni anklav hududimizda So'x tumanida mana shu do'stlikka bag'ishlangan, o'rtada ilmiy amaliy konferensiya o'tkazishga bag'ishlangan mana shu tadbirni So'x tumanida o'tkazishga kelishib olindi. O'ylaymanki, bugungi konferensiya juda katta turtki berdiki, qaysi ma'noda bugun olimlar, xoh u Qirg'iziston olimlari bo'lsin, Tojikiston hamda O'zbekiston olimlarini aynan So'x tumanida birlashib, bular birinchidan So'xni qadimiy tarixi juda ham qadimiy tarixiga boy ekanligi va qolaversa bu ramziy ma'noda uchala mamlakatni do'stchiligiga, o'rtadagi munosabatlarni yaxshilashiga targ'ib etuvchi tadbir bo'lganini e'tirof qilishdi. Bunday tadbirlar albatta o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Xabar Izbor shaxsan hurmatli prezidentimizning boshchiliklarida juda ham katta mana shu millatlararo totuvlikni yo'lga qo'yish va ayniqsa bizni yon qo'shnimiz, jon qo'shnimiz bo'lgan Qirg'iziston fuqarolari yoki Tojikiston va hamda O'zbekistonliklarni o'rtasida juda ham katta ko'prikni tashkil qilib berdilar. Bu ko'prik endi bugun xalqlarni, millatlarni birlashtirishga, bularning o'rtasidagi ijtimoiy, iqtisodiy masala bo'lsin, investitsion yoki turizm masalalari yoki bir qancha ilmiy yondashgan holda buni ro'yobga chiqarishga mana butun millatlar harakat qilishyapti. Bunday tadbirlarning o'tilishida albatta yana kelajak avlodga juda ham katta ta'siri bor. Qaysi ma'noda mana juda ham katta ulug' olimlarimiz qatnashyapti. Tojikistonlik ulug' olimimiz aytayaptilarki, men 35 yilga yaqin
bu zaminlarga qadam qo'ya olmagan edim. Qanchadan qancha o'rtamizda tadbirlar bo'ldi, lekin bora olmagan edik. Lekin prezidentlaringizga rahmat. Ayniqsa mana shu qo'shnichilikdagi barcha chegaralarni ochilishida va do'stlik darvozalari ochilganligini natijasida bugun biz emin erkin xohlasak O'zbekistonga, xohlasak Qirg'izistonga kelib ketyapmiz degan e'tirofni aytishdi. Haqiqatda bugun nima deydi, madaniy jabhalarimizda yoki tadbirlarimiz, to'y marosimlarimiz, hattoki bozorlarimiz bir xil bo'lgan davlatlarning o'rtasidagi bu intifoqchilik juda katta ta'sir ko'rsatadi. Do'stchiligimiz abadiy bo'lsin deb hamma o'ziga shior qildiki, bunday tadbirlarni ko'p va har joylarda o'tkazishga kelishib olindi. در همایش عالمان دانشگاه‌های با نفوذ جمهوری قرقیزستان نیز اشتراک نموده درباره تاریخ خلق‌های آسیای مرکزی برآمد کردند. آنها تاکید نمودند که سوخ باستانی و بوستانی در این منطقه کهن‌ترین منزل میباشد. اهمیت این همایش نه تنها در تحکیم دوستی و همکاری بلکه در آموزش تاریخ سوخ نیز نقش مهم میبازد. علم و فرهنگ سرحد نمیشناسد و واقعا آنها ترغیبگر دوستی و رفاقت و همچنین اهلی و اتفاقی بین خلق‌ها می باشند. Bugünkü Soğ şahrında ötüp жатқан aramızda çegara жоқ, бірақ достық дарбазасы бар атты илимий конференция өтіп жатады. Мына ошол илимий конференция бұл ошол Соғ өрөөнүндө жашаган кыргыз, тажик, өзбек бүт улуттардын бул биримдиги, достугу, мына ушул жерде жашаган бардык калктардын бул бири-бири болгон байланышы чагылдырган жакшы бир илимий докладдар менен коштолуп атат. Бул же чындыгында Соғ өрөөнүндө жашаган элдердин баары бул жанагы докладда айткандай эле асманыбыз бир, динибиз бир, ичкен суубуз бир, маданиятыбыз окшоштуктары бирдейлиги бул биздин ушул чөлкөмдө жашаган элдин баардыгын бул илгертен эле достугунун бар экендигин жөнүндө маалымат берип турат да. Бүгүнкү конференция өтө максатына жетип атат. Мындайча айтканда Тажикстандан, Өзбекстандан, Ташкенттен, Алматыдан, Оштон, мына биз Ватикан мамлекеттик университетинен келген илимпоздордун көпчүлүгү ушул Соғ өрөөнүнүн тарыхы, маданияты боюнча бир топ жакшы докладдарын окуп чыгышат. Чындыгында бул өрөөн байыртадан эле ушул жер өрөөндө жашаган калк дайыма биргеликте базары бир, мазары бир болуп келип жашап келген илгертен. Анан өткөндө биздин жана УМКбыздын башчысы айтпайбы, болду бизде мындан ары чегара болбойт дегендей. Бул дагы жакшы сөз. Себеби бул жерде жашаган элдердин бардыгы бүгүнкү күндө акыркы мына жылдардагы стабилдүүлүк орноп, элибиз тынчтыкта, ынтымакта, биргеликте жашап атат. Значит, ошол биздин бүгүнкү конференциянын аталышы айтып тургандай эле, элдер арасында чегара болбош керек, чындыгында ынтымак, биримдик болуш керек. یکی از تشکیل کنندگان اساسی چهره‌بینی بین المللی دکتر علم‌های تاریخ فرهاد جورایف در دوام همایش درباره تاریخ سوخ معروضه کرد و تاکید نمود که سوخ یک مرکز مهم و قدیمی فرهنگ، علم و معرفت است. با گفته عالم معروف، جمع آمدن عالمان سه کشور در این منطقه اکسکلاو که دارای تاریخ و فرهنگ فرق کننده می باشد خیلی مهم و سیمبل همکاری متقابل علمی و فرهنگی کشورهای منطقه است. این چهره‌بینی که در خاک سوخ گذرانیده شد نه تنها برای آموزش و مبادله دانش بلکه برای تقویت دوستی و همکاری بین خلق‌های منطقه نقش مهم می‌بازد. عالم معروف تاریخ شناس اولین عالمی که تاریخ سوخ را تحقیق نموده کتاب با نام تاریخ سوخ نوشته است، استاد دانشگاه دولتی خوجند استاد جهانف میباشد و که اصلا فرزند سوخی عزیز است و حالا با امر تقدیر در تاجیکستان زندگی میکند. در برآمد خود سیاست کنونی رهبر ازبکستان را که در تحکیم دوستی خلقها نقش مهم میبازد خیلی بلند ارزیابی کرد. Uzbek, Tojik, Qirg'iz bu bitta daraxt, 3 ta shoxi bor. 3 ta shox. Uzbek, Tojik bitta daraxt. 3 ta shoxi bor. Bitta meva beradi. Bitta meva. Mana hammamiz mana shunday. Bunaqa ajratmaslik kerak bir-birimizni. Biz do'stlik darajasida, aka-ukalik darajasida, ota-o'g'il darajasida, ona-qiz darajasida yashashimiz kerak. Bir-birimizga yordam berishimiz kerak.
Uchta xalq tarixida chegara ham bo'lmagan, darvoza ham bo'lmagan. Unaqa gap yo'q. Bizda darvoza ham yo'q, chegara ham yo'q. Biz bir xalq. Hammamiz o'zimiz bir. Bu xalq bir joyda shakllangan. Bir joyda. Osmondan tushmagan Amerikadan kelmagan-ku. Mana shu joyda shakllangan. Biz hammamiz bir, qon bir. Unda mashina bilan kelsam, uchta prezident turibdilar. O'zlari bo'lganda men borib uy olmasa quchoqlab olardim. Mana shunday quchoqlar o'shalarni. Ana shu meni aytgan bitta daraxt, ana o'sha daraxt. Uchta shox dedim-ku, uchta shox mana bitta daraxt, bitta bir xil meva. Mevasi biz. Bir xil biz. Bir xil odam. Mana hozir ko'rib, butun so'q boshqa bo'lgan. Men 35 yildan beri ko'rganim yo'q edi-da. ازبکستان مملکتی است که علم و معرفت را خیلی رشد داده، عالمان و عارفان را از هر جهت دستگیری میکند. 5 تشبس مهم راهبر ازبکستان را خوانده خیلی شاد شدم که یکی از بندهای آن به مسئله ترغیب کتابخوانی بخشیده شده است. کشوری که به کتابخوانی توجه میدهد آینده درخشان دارد، گفت یکی از عالمان قرغیزستانی در برآمد خود. Shavkat Mirziyoyevning bir yaxshi bir emasi menga tushib qoldi, qo'limizga ko'zga urinib qoldi. Bu 5 tashabbus ekan. O'shaning biri bu odam balasi kitobgo'y bo'lish kerak degan. Demak, bilim bu odamning leymati foydali ekanda, bilimsiz hech qachon qovun o'nib ketgan. O'sha ideya bizda hozir Qirg'iz qovunchiligidagi prezidentimiz bosh bo'lib shu yoshlarga bilim beruvdi, ilmiy tarbiya beruvdi, o'zgacha ko'ngil burilyapti. Usul iki mamlakatda jalp odamzod qavmida shunday ilm masalasida ko'proq ko'ngil burilyapti. Men o'ylayman, o'shuning negizidagi bugungi anjumanning ulantisi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. پس از انجام همایش، نمایندگان هر سه کشور همجوار در صحن مرکز سالمگردانی ناحیه سوخ نهال‌های منظروی و میوه‌دار شنانیدند و باغ دوستی را تأسیس دادند. آنها اظهار داشتند که این نهال‌ها رمز دوستی میباشند و در آینده وقتی که میوه میدهند نسل آینده از آن بهره خواهند برد و آنها نیز برای باز هم مستحکم کردن دوستی و همکاری بین خلق‌هایمان سهم خود را خواهند گذاشت.